الحمد لله شارع الضلال وشارع الحرام والحلال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikatan pupujian iwan sasanglitan fa Allah subhanahu wa ta'ala serta salawat iwan salam pa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yarini samyabot in waktu program sin Markaz Al-Iman abiaguhanan sin Sheikh nato Sheikh Sansibar Jamahali. Insyaallah subhanahu wa ta'ala habiyaun continuehon tanyo in pangajian kita in pangajian tanyo kitab Aqidatul Wasitiyah. Itukbal ko pa Sheikh nato falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih in pengajian sing kita nyo pengajian daing ha kitab Aqidatul Wasitiyah sarta daing ha kitab ini kiatagnaan sing kita nyo in pengajian amin nasabut sing kita nyo daing ha mga kangan-nganan iban kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pengajian nato lima bay nasabot nato inday nga mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya magrida aun rida niya magrida siya ha kakahinang iban magrida siya hinang sin manusia. Demikian in Allah subhanahu wa ta'ala aun day sab sifat niya pagdugalan atawakan pagbungsihan inna Allah subhanahu wa ta'ala. Habihayaon sabutun nato isa binday nga mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dan di pengajian ini zikru maji'illahi subhanahu wa ta'ala li faslil qada'i baina ibadihi ala ma yaliqu bi jalalihi. In sabutun dan di ini dan sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala amu in sifat pag datung niya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala dumatung siya haadlaw qiyamah maun paipon niya supaya tungbasan in kakahinang sin manusia supaya manghukum manusia sin hukuman keadilan. Ini subay na to para sayahun karena biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala sin in siya dumatong siya haadlaw qiyamah mawajibin subay na to para sayahun in pagdatong sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw qiyamah sababin ini biyayta niya alam sin Quran al-Karim. Dan di pengajian ini siya buti Syekhul Islam Ibn Taymiyah upat dalil alam sin Quran al-Karim. Mamaytay kato tanyo sin in Allah subhanahu wa ta'ala dumatong haadlaw qiyamah. In panagnan dalil Suratul Baqarah ayat ika-210 laong sin Allah subhanahu wa ta'ala هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. لو سن الله تعالى هل ينظرون إن هل دين دي هيني استفهام بمعنى النفي pangasubu sa in makna niya nafi at yan niya pihan biyata latawakan piyasaw. Yanzuruna in maksud din di ini ma yanzuruna ma yantaziruna hati niya wairuun natagaran sin mga sila kafir unin tiagaran nila tumagad pa sila at inya di sila sumud pa kami Islam unin tiagaran nila tumagad sila subay dumatong ni Allah subhanahu wa ta'ala supaya hukumun imbar iman iban hukumun intaw kafir at inawairon na tiagaran sin sila at malingka na mura kumanyat tumang sa pama di sila sumud pa kami Islam.
Hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullah. Yanzuruna ay yantaziruna. Uno pa intiyakaran sin sila. Wayroon na. Mangsa pa madi sila sumud pa kami Islam. Wayroon na takaran sin sila. At malaingkan amin pagdatong sin Allah subhanahu wa ta'ala manghukumi kanila. Biar ini pagdatong sin Allah subhanahu wa ta'ala rindihin. Hal yanzuruna illa in illa هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلا أن يأتيهم الله bat malainkan dumatong nin Allah subhanahu wa ta'ala. Biar ini pagdatong sin Allah ta'ala launya fi zulalim min al-ghamamah fi infira indihaini bima'na al-musahabah bukun siya lizarfiyah, lilmusahabah. Hati nin pagdatong sin Allah subhanahu wa ta'ala, mag-akad siya, magdura, iban sin uno. Ayyatiyahumullahu fi zulalin minal ghamam. Hati nin pagdatong sin Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw kiyamah, magad siya halambong sin ghamam, sihab, atawakan gabun. Hati niya gumawain gabon. Ubos aun lambong niya at turay dito hat tumaga din Allah subhanahu wa ta'ala. Lawsin mga ulama, fi zulalim min al-ghamam. Al-ghamam, qala al-ulama, innahu sihabul abyad. Amuin gabon puti. Gumawain gabon marakmul. Ubos ang paggumawain Allah subhanahu wa ta'ala. Magsarta. Iban sin pagdatong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghamami wal malaikati wa qudiya al-amr. Wal malaika. Iban sin pagdatong sin malaikat. Hati ni malaikat damikyan hadlaw qiyamah. Dumatong day sab sila, numaog sila. Pakinlupaan. Malaikat dayng ha langit panagnaan, malaikat dayng halangit hikarwa, malaikat dayng halangit hikatu, hikaupat, hikalima, sampay pa hikapito, numaog sila. Impagnaog nila, damikyan bihato, maasihab. Makad sila rin doon, haunuha pagwa singgabon. So amoy at tuin, aya. Hati niya, bukon sadya malaikat, numaog at awakan dumatong, bat malain ka din Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi ni sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala hagin hawabaran ni insiya dumatong haadlaw kiyama. Damikyan na suratul An'am. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah ta'ala, hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Hal damikyan makna rin dihay ni istifham bimakna nafi. Yanzuruna ay yantaziruna illa ay ya'tiyahumullah. Amoy mga sila kafir, di sila sumud pa kami Islam. Wayroon na takaran sin sila. Ba't malingkan muna ya'tiyahumul malaika, dumatungon ka ni malaikat. In malaikat din dihay ni pagbahasa ho na may malaikat, magkawa sinya walihan sin sila. Bang sirari sumud pa kami Islam mo pa intiyakaran nila, ba't malingkan kamatay. Dumatong mo ni malaikat, igunin niya walihan nila. Aw ya'tiya rabbuk, at awakan unin tiyakaran nila. Subay dumatong na maunin Tuhan kanila. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbika, at awakan unin tiyakaran nila. Amuin gumawa na indeng mga ayat sin Allah Ta'ala. Ayat imaksud din dihay ni amuin ayat at awakan sain sin kiamat na dunya. Unin takaran sin sila. Subay gumawa na yung sukaray dahil hasadlupan. Tumugom na rin diya subangan. Ayat dumatong iparatong sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kiamatun na dunya. Dahil dihay ni siyapot sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagdatong si malaikat.
iwan sin pagdatong sin amoin ayat, pangilahan sin makiamat na dunya. Indua ini, bang di matong namaunin malaikat magkawa sin nyawalihan si manusia, tambul na lawang taubat. Di na siya man jari magtaubat. Minsan siya magtaubat, di na tayo mo sin Allah Ta'ala. Damikyan day sab, bang di matong na ayat, amuin, sain dumatong, biyasin pagguwa sin sukareng hasadlupan, pagtugom na rin diya subangan, tawakan paghuyop sin sangkakala, inya to kiamat na makiamat na dunya. Tambol na lawang taubat na indihay ni. Sura indihay ni pagpaagad sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tamik kaya na adlaw kiamat pagdatong sin Allah ta'ala. Wayroon na pagtaubat, ba't malaing kanin ini pagtumbas da kuman. Sin kakahinang si manusia, bangsa pamay hinang niya, hinang marayaw, atong basan sin Allah ta'ala kanya karayawan. Bang isabin hinang nirin di hadunya bat, hinang mangi, damit kaya tungbasan kanya sin Allah ta'ala sin kangian, bangsa pama siya wayroon na ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. So rin diha ayat ini, damit kyan, isbat sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdatong niya adlaw kiyama. Biya day sab sin pagdatong sin malaikat mon pambuk manusia, apabila in manusia yaon kawaan na nyawalihan sin malaikat. Iwan damit kyan biya day sab sin uno sin pagdatong sin amuin bang makiamat ni dunya, dumatong in amuin ayat niya, amuin pangilahan sin makiamat na in dunya. Ini katu ayat suratul Fajr, laung sin Allah Ta'ala, kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan diha ini siyabut sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla ay bima'na huna litanbih. Idha dukkatil ardu dakkan dakka. Ini adlaw kiamat. At ini makiamat na dunya. Malubo na dunya. Unin jumato ha dunya. Majugjug na dunya. Maglinog na. Majugjug na dunya. Majugjug na bud. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ubuset to majugjugin dunya sampai malubo na dunya. Biyay ta niya rin dihay ni dumatong na Tuhan. Waja'a rabbuka. Iwan dumatong na Tuhan mo ya Muhammad. Wal malaku saffan saffa. Iban kyan dumatok na in mga malaikat dahing hatasin langit. Sapan-sapan. Sapan sin langit sin malaikat dahing halangit panagnan hang kasap sila. Hatay kuran sin mga malaikat. Amu isabin mga malaikat dahing halangit hikaruah. Hatay kuran sin langit si mga malaikat, amuin malaikat naguhulaha langit hikarwa, malaikat daing ha hikatu langit. Hatay kuran nila mga malaikat daing ha ikaupat langit yaon. Sampai pa mga malaikat, amuin dahin dito hapitong lapis langit. Sapan-sapan sila, kasap. Magdatong sila yato. Surah ini biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala siya dumatong haadlaw kiyama puas na simpaglubo sin dunya ini. Damikyan biyaita niya raisab dumatong in mga sila malaikat. In sumunu aya siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala laung niya wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamam wa nuzzila al-malaikatu tanzila. Haadlaw lang sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin adlaw gumuwa dayang hataas sin langit atawakan masipakin langit bil ghamam sin gabon. Hati na ring halangit yaon gumuwa in gabon mataud. Pagwa sin gabon yaon biasin ayat nasabot nato kaina sumarta in pagwa sin Allah subhanahu wa ta'ala pagwa sin gabon. Damikyan sumarta day sa bendit tuhat to in pagnaog sin mga kamalaikatan. Dayang halangit panagnaan langit hikarwa langit hikatu
langit hikaupat, langit hikalima, langit hikaunom, langit hikapito. Numaog sila ni katan paginlupaan. Hangkanin adlaw ini adlaw malago. Dan dihay ni maghambuok na magbak inipon iban sintag ipon. Magbak yung manusia iban sintuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magbak na iban si mga malaikat. Hangkanin adlaw ini adlaw sa lagu-lagu. Suway pagtakamahan sintiap-tiap manusia. In upat ayat siyabot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, nag-isbat siya daing mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nangisbati in upat ayat sin pagdatong sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ahlus sunnah wal jamaah, isbat nila in Allah subhanahu wa ta'ala, dumatong inggin hawabaran niya. Adapun in pagdatong sin Allah subhanahu wa ta'ala hikatup harin hawabaran niya. Hasabab din dito, suway parat sayahon, singkitan nyo, ahlus sunnah wa jamaah in Allah subhanahu wa ta'ala dumatong haadlaw qiyamah. Adapun in kayfiya niya, in hantang, bangbiar in pagdatong sin Allah ta'ala, in nyatto di na to kaingatan. Sababin nyatto, wairun nabiyay ta'kato tayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namay tayo siya, sinin siya dumatong, adapun bangbiar in hantang, sin pagdatong niya, inyatto, wairun nabiyay ta'kato tayo, sabab din dituri na to, manjari pahantangon, inhantangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya dumatong. Dahil di hasipat ini, simulang in mga sila ahlut tahrif, iwan sim mga sila ahlut ta'til. Unin pamong nila, faqalu inna Allah la ya'ti. In pamong nila Allah ta'ala di siya dumatong. Liannaka idha athbatta anna Allah ya'ti, sablaw niya bang isbat mo in Allah subhanahu wa ta'ala batin siya dumatong, isbat mo in siya aun siya jisim, aun siya baran. Wal ajsam mutamathila. In mga sila ahlut ta'til, iba na ahlut tahrif, di sila kumahagad sin dumatong in Allah ta'ala adlaw qiyamah. Sablaw niya bang kaimian in Allah subhanahu wa ta'ala dumatong, isbat mo in aun siya jasad, aun siya baran. Bang mo isbat sin aun jasad sin Allah ta'ala, hati ni aun sibu niya. Bima na bang kaimian aun jasad sin Tuhan, dihilan mo lang yung Tuhan sibu. Insa ka ulo lapyag pasibu mo iwan manusia, aun jasad si manusia. In ini da'wa wa qiyasun batil lang Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sabab may ta, in da'awa bihay ini simulang siya nas, simulang siya Quran. Biya na sinsiyabot na to, kainin Allah ta'ala dumatong. Nabang ini kaimian kau, batin Allah ta'ala di dumatong, di mana insyulang mo amoy nas, na may tay, halawm sin Quranul Karim. Hasabab din dito, in mawajib ka to tanyo suway na to parat sayahon, in pagdatong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in kayfiya niya, amoy hantang niya, di na to manjari pahantangon atawakan pasibu na manusia. So amoy atinday nga mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumatong siya adlaw qiyamah. Iban, namikyan kakitaan si mga sila bariman, indagbo sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah. In sumuno, dahil hasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala, isbatul wajh lillahi subhanahu. Isbatun in wajh, bayhu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinin Allah subhanahu wa ta'ala aun siya bayhu. Sabab biyay niya halam sin Quranul Karim. Dahil ha kiyabay niya suratul Rahman lang sin Allah ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. In ayat ini sugpat sin ayat siyabot sin Allah ta'ala,
kullu man 'alaiha fan. Ingkatan long sin Allah subhanahu wa ta'ala malanyap. Katan piapan jari sin Allah ta'ala rendi dunya ini malanyap siya katan. Malawa siya katan. Mapatay siya katan. Wairun makapin. Unuray makapin. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Imma kapin amurakumanin wajh. Bayhu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dzul jalali wal ikram. Dan di ayat ini isbat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin aun siya bayhu. Aun siya bayhu. Asabab dan dito na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Parat sayaun singkitan yun aun siya bayhu. Adapun bang paragbusun inda imbayhu sin Allah ta'ala bang biari ini nyat turi manjari. Sa bayrun nabiya ta sintuan bang biari indak busin bayhu niya. Sa namay tay sadya siya sin aun siya bayhu. Adapun inhantang sin bayhu sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat turi natu manjari taliun atau kandi natu manjari ini hinangan siya bayhu hinangan siya dagbus sin bayhu niya amu inwairun niya beta katutan. Ini karu ayat lang sin Allah ta'ala kullu syai'un halikun illa wajhahu. Ingkatan malanyap majul jana dapat malainkan amurain bayhu niya. Dan dia ini namanya ta'ina sa katutan yun Allah subhanahu wa ta'ala sin aun siya bayhu. Asabab din dito subay parat sayahun singkitan nyo in Allah subhanahu wa ta'ala aun siya bayhu biya na singkya bayta niya. Adapun in bayhu sin Allah subhanahu wa ta'ala wairun makaingat bat malainkan siyara. Iban wairun makasibu sin bayhu sin Allah ta'ala dahil hapya panjari niya laysa kamislihi syai' wairun sabanding niya hang sulag unun. In mga sila simulang haaqidah sin Ahlus Sunnah wal Jamaah in sila kumawad sin aun bayhu aun wajh sin Allah subhanahu wa ta'ala amin bayhu kabut kasabunnalan. Imiyan sila indaawa nila in wajh law nyaray dihini amunin zat sin Tuhan bukun bayhu in maksud din dihini wat malingkan zat niya. Laung sin kaibanan in wajh din dihini as-sawab tutungbasan dengan Allah ta'ala. Aun imian din kanila in wajh din dihini nung jiha pidyo niya iwan pasinduan ng hato. In mga ta'wil ini ta'wil batil. Bangsa pa maimian kaulaw mo bat in bayhu sin Allah ta'ala bukun siya bayhu in wajh sin Allah ta'ala bukun siya bayhu bat malingkan zat. Nabirin nabahin doa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim. Riwayat Abu Daud laun Imam Albani hadis ini sahih. Jabaita ni hajami. Indo a'udzu billahi al-azim. Magpatilibon ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan azim. Wa biwajhihi al-karim. Iban magpatilibon ako rin habayho niya. Dan dia ini butas. Inzat sin Allah ta'ala iban simbayho niya. Nabang sa pama piag pahambuk mo in makna imian kaulang mo bat in wajh amunin zat na may ta nagbutas din di harwa ay ni zat sin Allah ta'ala iban sin wajh iban sin bayho niya. In bayho hama na al-lugha mustaqbilu kulla shay. Amuin humarap pakatan tumampak amoy at timbayho bukunin makna niya jiha tawakan zat at tawakan sawab bat malainkan in makna rin diha ini amuin bayho tuod hakikiyah kasabunnalan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In mga sifat ini mawajib subay nato parat sayahun sawab
inamay tay kato tanyo bukon sadya mga sila kaulamaan. Ba't malain kanin na may ta, amunin tagdapusin sipat, amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya inin makaingat, sipat niya. Labi siya makaingat din katutan nyo, na pagka siya na may ta, inabatin siya, aun siya bayhu, aun siya lima, aun siya pangdungog, aun siya pangita, mawajib in subay kita nyo kumahagad. Sabab siya in labi makaingat, din katutan nyo. Insyaallah ta'ala, ganapan na tumaning pangadyan, haro kayong adlaw, amuin sa buton na to inday nga mga sipat iyadain dua limasin Allah subhanahu wa ta'ala iban pasin amuin dukaing kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan magmumpaat in pangadjian na to dain di haadlaw ini iban haadlaw susungon pa insyaallah kaganapan na to pa hada sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.